Voin October ni somthum sang ni som ni panga ni la thotan ani a ka vedo ta clearin a to thlengin milongoi thla sak donia poisar tu an man lunglei police ta chuan ni som ni pasari thlasom sang ni som ni panga khan na thia police station atanga an thudon bo zuin mi poisar tu an mana poisa ero mutur aum to lo beng war nein lunglei police atanga thudon danin ni som ni paru thlasom sang ni som ni panga khan na thian electric venga meiche pakhat chu mi pakhatin a poisa ruk sakin lunglei lama akal ti pot an dong ani lunglei police te chuan chui zuin poisa tu ni nge ya hriat la lian zuala kumsom ni pasari na thian electric veng chu an mana thu zo fi ani nuwa kot phalna in jela da ani la lian zuala hian poisa hi cheng sing ka sang ni ruin rui lo leina tan alo mang zo vek to ani sahuana tangin sawaruk bo ani Aizawl Wildlife Division chuan voin somthum thlasom sang ni som ni panga hian thu chu siamin dan lava exotic bird pesquet parrot tolruk man Aizawl Zoological Park a February sang ni som ni palia dalu chu nimin jing dariat le mi somthum panga a ru bo ani ti hriat ani thu an tarlang Aizawl Wildlife Division tarlan danin pesquet parrot ruk bo hun hi ni som ni pariat sang ni som ni panga tlailam darli atanga nimin jing lam dar sari inkar ni a hriat ani hetil thlang chungchang a hian Sairang Police Station a FIR thelu ani a information tangkai thei tur ni a hriat dang te khon khoma thelu belmek zel ani tin Wildlife Crime Control Bureau WCCB Kolkata nena po hriat tian ngal ni in anni point thei top chu in ma an langal hetil thlang chungchang a hian thoktu te in nam noina om thei ani wangin a thei dan danin department chunga in chui zui me kani hetiang thil sahuana a thlen top na ani ngei theinan thei top chho mek ani a thei top chho chun zom zel ani ang hetil thlenga wang hian Aizawl sahuan staff te chu duty hun in siamin ain choka tleiwarin an duty ngal Sairok her Semdon Khanla South Local Council chuan an veng chunga ui anei tu tel lawa wak chuak le kholaya ui a thinte tirem turji khatatan Sairok her siama semantum ui vultu mani ui vul kholaya chuak lo tur le an chuak ani poa uluk taka kaya an zun le ek thian thlap thlap anom ti hriat ani ti tar lengin Khanla South Local Council chuan chuti lain mani ui vul zun le ek ngai sak zui lo le kholaya zun ek tir mai kan om hetiam kholaya ui ek zun mu tur om fo hian vel chunga ti tropin hrisel na tan po him lo chu wangin Khanla South alo faya alo hrisel na turin ser khar hi sem tumani anti heroin le mi pathum an man voini somthum thlasom sa ni som ni panga chundar khanvel khan lunglei police noya DSB staff le 20 Assam Rifles ta chuan heroin an man heroin hi Children Park lunglei chan mari venga man ani a sabon bom chunga da gram som pathum point pasari pathum ni in cheng singli sangkha ja somkua manhua chut ani heroin kai noya hian lalmun siami kumsomli pathum lungrang lalron tiki kumsomli pariat siha tlang kon le lalmun sanga kumsomli panga lunglei bazar veng nia in chalte man anni lalmun siami lalron tiki lalmun sanga telaka hian lunglei police station a thuboi zelu ani a chui zui zel ani methamphetamine nei tua pu anman Champhai police ta chuan juni somni paruk sani somni panga a methamphetamine thanem tak nei tua pu chu khunenga mo chen atlan bo nuwa October ni somni pariat sani somni panga thole ni khan man ani Champhai police ta chuan juni somni paruk sani somni panga khan chung te khonwaya methamphetamine mum noi kha sang khat kg sanga zaruk cheng noi somsari pani point pariat huwa chut ignis car atangin an man ani police den amunan khan main methamphetamine nei tua pu hi alo tan bo man Champhai police station a thuboi zelu ni in chui zui cha char ani a chui zui na tangin ruilo nei tu pa pu khup than thona kumsom ni pakhat son of zamsuan lian pawa late ngur khuwa nia soichu bulfek Myanmar atan bo ti hriat chuani awm na chin hriat zel tumin Champhai police ta chuan
an chui zui zela buk feka hian atom bo ta wangin man thei ani lo hun rei tak an ve nuwa awm na mun atang hian India ram state danga tlan bo atum ni a hriat le ni in CID SB te puina in awm na chin an tha thei ta ani Champhai police ta chuan khuk than thon hi Falkland Aizawl guest house pakhata a thleng ti chui chuakin Bongkon police te an pun ani Bongkon police te hian thole ni tlai nimin tlai khan a thlen na mun atang hian khuk than thon hi man ani ta ani Champhai police ta chuan thole ni zan khan Bongkon police station atanga la in nimin khan Champhai ram thlen pui kota hroi ngal ani a thuzo beltur an la nei wangin Champhai police ta chuan darka somni pariat chung kol belturin kota dilna an thlen ngal ani runway chei thadon Mizoram sarkar chuan Lengpui airport runway chei thadona chei thadna tan chengvei bel station ko pakhat man ani don bengwarna thudon danin Lengpui airport chei thadna tan hian SASCI noya chengvei bel station ko pakhat ruaman ani a chei thatu tur contractor porthan ani to contractor te hian Mizoram PWD enpui noya na an thokang contractor te hian bungrua le man ruwa chop to ma se ruwa tlak le thina wangin na an la tan lo khuwa in azir vele na an thok tan don na hi thlotheina service ti boilo tura tho tu mani thlotheina service zoa zan khuwa in tho aniang tundin muna Lengpui airport runway chazong Thadzong PCN chu somthum paruk ani Airbus 320 emo Boeing 737-800 te po full lota an tum thei tur PCN somnga ti san tum ani